Poštovana publiko, draga deco, dobro veče. Veliki pozdrav iz Užica, iz Srbije za sve vas koji nas pratite i gledate širom sveta. Dobrodošli na 12. Međunarodni dečiji festival folklora Licidersko srce. Trebalo je da se družimo u gradu Užicu, na planini Zlatibor, kao i u Višegradu u Republici Srpskoj. Ove godine festival održavamo za nas novim, drugačijim okolnostima, pa smo usled pandemije koronavirusa prilagodili naše druženje ovoj novonastaloj situaciji. Čak i ovako, online, širimo poruke i prijateljstva i kulturne saradnje među narodnima. Dear friends, dear children, hello from Užice, Serbia. Welcome to 12th International Children's Folklore Festival Liciderhart. This time online. Festival Licidersko srce tradicionalno počinjemo velikim defileom glavnom ulicom grada Užica, od Narodnog muzeja do Trga Partizana. Tada Užice postaje karnevalski grad, dok povorka igrača i muzičara predstavlja svoju muziku i igru, a Užičani ih sa oduševljenjem i aplauzima pozdravljaju. Šarenilo kostima, različitost igre i melodija stapaju se u jedinstven performans kojim se najavljuje narednih 5 festivalskih dana, kada naš grad postaje svetska dečija prestonica. Poštovani gledaoci, ove godine podsjetit ćemo se nekih ansambala u čijim smo nastupima uživali na proteklih 11 festivala. Na prethodnih 11 festivala na Gradskom trgu u Užicu nastupilo je 8.500 dece iz 40 država sveta. This is a street parade, beginning of the festival. Idejni tvorac i organizator festivala je Udruženje građana Era Užice, koje sa velikim entuzijazmom stvara i uspešno širi ovu misiju u svim okolnostima. Želja je bila da na jednom mestu iz godine u godinu okupimo skoro čitav svet, gde bi se uz igru i pesmu razmenjivala iskustva, predstavljala kulturna baština i sklapala neraskidiva prijateljstva. Sada će nas sve pozdraviti predsednik organizacionog odbora festivala, gospodin Goran Paunović. Dragi prijatelji, čovjek je od davnina svoje osjećanja iskazivao putem igre, pesme i muzike. Festival Licidersko srce je zamišljen na tim osnovama da svu lepotu ovog sveta pretoči u muziku, igru i pesmu. Nažalost, ove godine nećemo uživo moći ni da se družimo, ni da prikazujemo svu lepotu naših tradicija. Kao predsjednik organizacionog odbora festivala Licidersko srce želim vam dobro zdravlje i da se u narednim godinama družimo, igramo i pevamo kao i prethodnih godina. Dečja pesma, igra i osmesi Užice čine najbogatijim gradom na šta smo svi ponosni. A lepe reči i slike našeg grada i kraja stigle su do gotovo svih svetskih meridijana. Shodno tome, ispred grada pozdravit će nas zamenik gradonačelnika, gospodin Ivan Stefanović. Ove godine 12. put za redom grad Užice će podržati održavanje Međunarodnog festivala dečje folklora Licidersko srce. S obzirom da je festival, mogu slobodno da kažem, postao jedan od zaštitnih znakova našeg grada, da ne postoji naš sugrađanin od najmlađeg do najstarijeg koji se iznova ponovo ne raduje dolasku mališana i šetnju i defile kroz naš grad. Nažalost, ove godine se to neće desiti, pa se festival održava u nešto izmenjenom izdanju, tačnije online, shodno situaciji sa pandemijom koronavirusa. Siguran sam da će u narednim godinama koje prestoje festival ponovo zasijati u punom sjaju, da će na najbolji mogući način promovisati naš grad kako u našoj zemlji, tako i u svijetu, a da na ovaj način koji se ove godine održava predstavlja formu pri čemu ćemo uspjeti da održimo kontinuitet festivala i da će naši sugrađani moći da se prisete lepih trenutaka koje su dečica, naši gosti, proveli u našem gradu, kao i nekih novih momenata praćenjem putem linkova, portala, televizije, deca iz drugih zemalja.
Veliki uspeh festivala je činjenica da se Licidersko srce već 9 godina održava na prostoru dve države, Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Jedan od suorganizatora festivala je i predstavništvo Republike Srpske u Beogradu, odnosno u Srbiji. Ove večeri putem videoporuke sve će nas pozdraviti direktor predstavništva gospodin Mlađan Cicović. 12. Međunarodni dječji festival folklora Licidersko srce, koji je do sada bio jedan od najljepših i najdražih mostova na Drini, jer je dječjom igrom i radošću spajao obale te rijeke, ove godine će imati svoje prvo online izdanje, pa će u tom smislu spajanje mostom muzike i igre naše Srbije i naše Republike Srpske narast do nivoa na kojem će se takvim mostovima spajati obale svih rijeka i svih mora na svijetu, te postati jedan veliki i nepregledni plato za sve narodne igre i svu djecu svijeta. Taj plato, taj elektronski trg, makoliko da su ideja i put do njega bili uslovljeni pandemijom, porastao je i postao jedan interesantan iskorak kako u trajanju ove manifestacije, tako i u prezentaciji festivala. Možda bi trebalo da i posle, kada ponovo bude sve kao što je i do sad bilo, vidimo da jedan dio festivala uvijek bude u online obliku. Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji je već više godina u ovom značajnom projektu lijepog imena Licidersko srce. Postali smo dio ovog festivala, prvo iz želje da se najmlađi igrači folklora Srbije i Republike Srpske što bolje upoznaju i što sadržajnije druže i u druženju uče, a potom i u uvjerenju da svaka dobra akcija koja krene u Srbiji ima mjesta i ljubavi da se realizuje u Republici Srpskoj, kao što i svaka dobra akcija iz Republike Srpske može da ima svoje mjesto u Srbiji. Tako su se programi festivala Licidersko srce odvijali u Užicu i na Zlatiboru u Srbiji i istovremeno u Višegradu i Andrić gradu u Republici Srpskoj. Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji i ove godine daje svoj doprinos uspjehu Međunarodnog dječjeg festivala folklora Licidersko srce i kao suorganizator i kao pokrovitelj, jer znamo da svi učesnici ovog festivala na svoj način doprinose očuvanju svoje narodne tradicije, svog nacionalnog identiteta, a u susretu sa drugima uče nove igre i učenjem obogaćuju svoje znanje i svoje vještine. Ova djeca su budućnost i svojih narodnih igara i svog naroda. Iz Republike Srpske ove godine će nastupiti 3 ansambla. 2 iz Višegrada, Kulturno-umjetničko društvo Bikavac i Srpsko-sokolsko društvo Kralj Petar I ujedinitelj i jedno iz Banja Luke, Centralno kulturno-umjetničko društvo mladih Veselin Maslaša. Vjerujem da će djeca iz naše Republike Srpske biti uspješna i na ovom online festivalu, da će na svoj otvoren i iskren način igranja na najbolji način pokazati svijetu ljepotu i stvaralačku raskoš srpskih narodnih igara sa lijeve strane Drine. Vjerujem da će i djeca iz naše Srbije igrati isto tako dobro, te da će zajedno na najbolji način predstaviti srpsku kulturu i tradiciju u svijetu. Isto tako vjerujem da će sva djeca iz svih naroda i država biti uspješna, jer su bila uspješna i na dosadašnjim festivalima i u tom uvjerenju ja vas sve pozdravljam u ime predstavništva Republike Srpske u Srbiji i u ime organa institucija Republike Srpske. Neka radost igre bude radost svih naroda. Uz zvuke festivalske himne, igre život, pozdravljamo sve dosadašnje, ali i one buduće učesnike Liciderskog srca.
Festival je otvoren. The festival is open. I festival 12. po redu zvanično je otvoren. I sad ono što nam najviše nedostaje, ono što najviše volimo, a to je igra. Folklorni ansambl Era Užice, ansambl organizatora festivala, započinje večerašnje druženje. Era Užice, Serbija. Pozdravljam vas ispred Udruženja građana Era Užice Srbija, idejnog tvorca dječjeg festivala Licidersko srce, ali zbog sadašnje situacije festival će se održati online, pa se nadam da ćemo se sljedeće godine vidjeti ovdje u Užicu. Čuvajte se i ostanite kod kuće. Pozdrav svima, ovo je glavna ulica Užica i svake godine festival je počinjao ovdje svečanim defileom. Na njemu su učestvovali svi učesnici festivala i dolazilo je dosta građana. Sve je bilo veselo i šareno i zbog toga je mnogima ovo bio omiljeni deo festivala. Ove godine ga nažalost neće biti zbog dobro poznate situacije, ali se nadamo da će sljedeće godine sve biti kao pre.
Stiže i veliki broj komentara i pozitivnih kritika ovog 12. festivala na naše internet portale, tako da ovog puta veliki pozdrav i jedno veliko srce koje kuca šaljemo našim dragim prijateljima u Udinama u Italiji. Hvala vam što ste sa nama. Naravno, očekujemo sve učesnike 12. liciderskog srca da nam se jave. A takođe, veliki pozdrav iz Zerinog studija, jedno veliko srce šaljemo našim dragim prijateljima iz Belorusije, ansambl Kukušećka iz Bobrujska, sa kojima smo se družili na prošlogodišnjem festivalu, a i čiji smo bili dragi gosti u novembru prošle godine. Sada će nam se predstaviti na liciderskom srcu. Svim učesnicima i gledaocima festivala obratit će se svojom porukom prijateljstva, ali i svojim igrama. Bobrujsk, Belarus. Hello, friends! We're greeting you from Belarus. Last year we took part in your festival at Licidersko Srce. We were impressed very much. And we want to take part in it this year. We will be thankful to you for giving us this possibility. We love you! See you!
Veliki pozdravi stižu nam iz Ankare, iz Turske. We love you. I naravno od naših dragih prijatelja iz dalekog Meksika, Jorge, viva la Mexico. A mi nastavljamo dalje. Posebnu zahvalnost dugujemo kompaniji Telekom Srbija, koja je dugogodišnji prijatelj festivala od samog početka. Život se sastoji od promena. Prigrlimo one najbolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za aplikacije uz nove MTS Postpaid tarife. Proširi vidike uz 100 net promociju. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS Prepaid promocije. Mreža broj 1 u Srbiji za vas menja sve na bolje. MTS, tvoj svet. Festival obiluje brojnim sadržajima. Jedan od njih je izložba narodnih nošnji zemalja učesnica koju zajedno sa Narodnim muzejem Užice priređujemo u izložbenom prostoru Jokanovića kuće. Ovo je prilika i da pozdravimo gospođu Slavicu Stefanović, direktorku Narodnog muzeja. Od samog osnivanja Međunarodnog dečijeg festivala folklora Licidersko srce, a tome ima više od jedne decenije, Narodni muzej Užice pružao je i u budućnosti će pružati podršku ovoj izuzetnoj manifestaciji koja ima nacionalni karakter. Ona promoviše vrednosti nacionalnog kulturnog nasleđa, a pre svega okuplja decu iz celog sveta i prezentuje kulturu i folklor brojnih domaćih i stranih učesnika. Obzirom da mi imamo zajednički zadatak, da imamo isti cilj, da istrajemo u očuvanju kulturne baštine i dalje ćemo pružati svoj puni doprinos kada je u pitanju organizacija jedne ovakve manifestacije, jednog ovakvog festivala. Prethodnih godina muzej je svoj doprinos pružao u prezentaciji tematskih izložbi, narodnih nošnji, brojnih učesnika ovog festivala. Ali svakako moram da podsjetim da smo sve te tematske izložbe mi dodatno obogaćivali, upotpunjavali predmetima i nošnjama užičkog kraja. Saradnjom sa našom ustanovom, inostrani učesnici festivala su kroz igru upoznavali naše kulturno-istorijsko nasleđe, naše spomenike i znamenitosti užičkog kraja. Pre svega, moram da podsjetim, tu je hidrocentrala pod gradom, zatim stara užička tvrđava, Jokanovića kuća, muzej i drugo. U nedeljama festivala, koje su se održavale svake godine u avgustu mesecu, kroz gradske ulice prodefilovalo je na hiljade učesnika ovog festivala koji su afirmisali vrednosti svoje nacionalne kulture, a pre svega muziku, ples, folklor i jezik. Iz godine u godinu grad Užice živi za ovu manifestaciju i bez obzira što je ona ove godine izostala zbog pandemije koronavirusa, Narodni muzej Užice će svakako ovu manifestaciju, ovaj festival podržavati u narednim godinama. Velike čestitke i veliki pozdrav za 12. festival Licidersko srce stižu nam iz predstavništva Republike Srpske u Beogradu. Hvala vam i hvala vam što ste sve ove godine uz nas. A mi nastavljamo i dalje sa onim što najbolje znamo i umemo. Poruku prijateljstva i sjajan nastup šalju nam naši dragi prijatelji, članovi ansambla Kulturno-umetničkog društva Študent iz Maribora, Republika Slovenija. Maribor, Slovenija.
Sad bi išlo ono standardno sabijene velikim aplauzom. Pozdravimo naše dragi prijatelje iz Maribora, Slovenije, tako da slobodno, pored vaših malih ekrana, to možete da uradite, a mi im šaljemo veliki pozdrav. A naš festival se već 10 godina za redom sarađuje sa turističkom organizacijom Zlatibor i opštinom Čajetina. Turistička organizacija Zlatibor je i suorganizator festivala, pa se deo programa čak 2 dana održava na ovoj našoj prelepoj planini. Samo delić tih zlatiborskih lepota vidjet ćemo u narednim kadrovima. A porukom prijateljstva i igrama predstavit će nam se još jedno društvo iz našeg grada, iz Užica, kulturno-umetničko društvo Prvi Partizan. Ansambl Prvi Partizan Užice, Serbija. Drago nam je da smo i ove godine učesnici Liciterskog srca koji se organizuje u Užicu i to je jedno od najboljih festivala u Evropi. Ja se nadam da će biti u svijetu. Želim im puno uspeha, a žao nam je što se ovako obraćamo i što ovako moramo da predstavimo kult Prvi Partizan. Nadamo se da ćemo iduće godine posle ovog zla uspeti da se kroz igru, pesmu i nošnju svih ansambla cele Evrope i sveta predstavimo u našem gradu i okolini. Veliki pozdrav od Željka Jovanovića.
se sastoji od promjena. Prigrlimo one najbolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za aplikacije uz nove MTS Postpaid tarife. Proširi vidike uz 100 net promociju. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS Prepaid promocije. Mreža broj 1 u Srbiji za vas menja sve na bolje. MTS, tvoj svet. Poruke podrške stižu nam iz Gruzije. Đorđa, we love you. A mi se sada selimo igrom i pesmom u zapadni deo Evrope. Veliki pozdrav šaljemo u Francusku, odakle su nam na festival 2014. godine bili ansambli iz grada Ganat. Da čujemo njihove poruke i pozdrave i uživamo u nastupu. Ganat, France. Oh, hello Ivana! Hello Darko! Hey! Hey! Hello Mathilda! Hello Book! Hey Ivana! Hello everyone! Hello musician friend. Our group, La Bourrée Ganatoise from France in Ghana City, have been in your festival in 2014. We make us many friends and we have very nice memories of your festival. We understand your sadness because our festival of Ghana, which usually takes place on this area, has been cancelled too. But we keep hoping to see you again and share a good time together. Bye! Bye! Hello Serbia, how are you? Hello Serbia! Hello Serbia! Hello Serbia! Hello Serbia! Thank you COVID! This is a COVID dance! We hope to come in France and we go to Serbia. Bye bye! See you soon! Bye.
Hvala Francuskoj na divnom prilogu, a veliki pozdrav stići će nam u narednim minutima iz Višegrada, iz Republike Srpske, odakle nam svoju poruku i nastup šalju dugogodišnji prijatelji i saradnici festivala iz Srpskog sokolskog društva Kralj Petar I Ujedinitelj. Republika Srpska, Bosnija i Hercegovina. Dragi prijatelji, kolege, ljubitelji folklora, šaljemo vam pozdrave iz Višegrada. Nadamo se da ste svi dobro, da čuvate sebe i svoje najmilije. Ostaje žal što ove godine nismo imali priliku da vas ugostimo u našem gradu. Kao i svugdje, pa tako i ovdje, situacija sa virusom se pogoršala, tako da smo po drugi put ove godine morali da obustavimo naš rad. Ali naravno, to nas nije spriječilo da se pridružimo sjajnoj ideji organizatora festivala Licidersko srce i damo naš doprinos programu festivala. Uživajte u nastupu naših Sokolića i izvođenju koreografije Vlaške igre. Srpsko sokolsko društvo Kralj Petar Ujedinitelj iz Višegrada, srcem za Licidersko srce i ljubitelja folklora. Budite nam zdravi i nasmijani i vidimo se sljedeće godine u Višegradu.
jedan od gradova domaćina našeg festivala je i Višegrad. Sa još par kadrova ostaćemo u prelepom gradu Višegradu. Ove godine trebalo je da ugostimo i srpski ansambl Gavrilo Princip iz Sidneja iz daleke Australije. Zbog cijele ove situacije njihov dolazak odložili smo za narednu godinu, ali nam se sa lepim željama i porukom prijateljstva obratila gospođa Rajka Čelić, umetnički direktor ansambla. Message of support from Australia. Srdačne pozdrave šaljem svim ljubiteljima narodne igre širom sveta sa najudaljenijeg kontinenta gde Srbi žive, Australije. Ja sam Rajka Čelić, umetnički direktor i koreograf ansambla narodnih igara Gavrilo Princip pri Srpskoj narodnoj odbrani u Sidneju. U ime svog ansambla želim da pošaljem reči prijateljstva i podrške svima i da iz ove borbe strašnog virusa izađemo kao pobednici i pre svega svi zdravi. Dragi prijatelji folklorci, čuvajte se. A mi se nadamo da ćemo se naći na festivalu u Užicu, da zaigramo i zapevamo zajedno što pre moguće. Neka nas igra uvek spaja. Veliko srce iz Erinog studija šaljemo i u daleku Australiju, u Sidnej. A, dragi naši, jedan od ciljeva festivala je i humanost. Od samog početka, od 2009. godine, u svim mestima gde se održava festival organizovana je humanitarna akcija Licidersko srce deci, gde su se prodajom festivalskih suvenira, a uz nesebičnu podršku verne festivalske publike, prikupljala materijalna sredstva kojima smo pomogli kako pojedince, tako i ustanove u zemlji i regionu, ali i u drugim zemljama i gradovima kojima je u tom trenutku pomoć bila potrebna. Pomoć od festivala stizala je do Japana, zatim u Višegrad, u Beograd, u Užičku bolnicu i dom zdravlja, ali i u pojedine porodice. Hvala svima koji su bili deo humanitarnih akcija festivala i naravno svima onima koji će i u narednim godinama učestvovati u ovoj našoj humanitarnoj misiji.
Užicu je danas bio kišan dan i malo je prohladno, a sada nam stižu veliki, topli, odnosno možemo reći i vreli pozdravi. Pozdravi nastup stiže nam iz toplog Kaira, drevnog Egipta i društva Dance Group Kitara Institute, u čijim nastupima smo uživali na jubilarnom 10. festivalu 2018. godine. Veliki pozdrav za Egipat i da čujemo šta imaju da nam kažu. We would like you to see some of our traditional dance, Saidi, Nubian, Pharaonic dance, and skirt dance. Hope you enjoy it and hope you see some of our perfect traditional dances here in Egypt. And you always are welcome here. Thank you so much for everything. Thank you so much that we have the chance to participate with you. Thank you, our Serbians.
Veliki pozdravi za naše drage prijatelje iz Egipta. A, dragi naši, mi ćemo u narednih minut, dva kadrovima obići naš grad, grad domaćin festivala Užice. A iz brdovitog Užica selimo se do ravne Vojvodine, odakle nam stiže poruka prijateljstva koju nam upućuju članovi Kulturno-umetničkog društva Vuk Karadžić iz Bačke Topole. Poštovani organizatori i učesnici festivala Licidersko srce. Naš srpski kulturni centar Vuk Stefanović Karadžić čuva duhovnu i kulturnu tradiciju srpskog naroda i kroz folklor. Tužni smo što ove godine radimo u ograničenim uslovima. Divnim domaćinima i organizatorima festivala Licidersko srce, kod kojih smo bili, veliko hvala na uloženom trudu i što su se dosetili da ove godine festival organizuju online i tako pošaljemo lepu poruku svetu o našoj divnoj domaćinskoj Srbiji. Rado se sećamo prošlogodišnje, radosne i vesele manifestacije Licidersko srce, pune pozitivne energije u našem Užicu, koju su prikazali mladi sveta. Uvereni smo da ćemo se naredne godine družiti i u punom svetlu i raskoši predstaviti. Željno čekamo sledeći sastanak. Vole vas vaši Vukovi. Starijeg uzrasta i prvi od njih nastupa Srpski kulturni centar Vuk Stefanović Karadžić iz Bačke Topole. Predstavljaju se pesmama i igrama iz okoline Beograda. Autor koreografije Desanka Đorđević, umetnički rukovodilac Damir Šipovac, rukovodilac orkestra Julijan Rac.
sastoji od promena. Prigrlimo one najbolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za aplikacije uz nove MTS Postpaid tarife. Proširi vidike uz 100 net promociju. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS Prepaid promocije. Mreža broj 1 u Srbiji za vas menja sve na bolje. MTS, tvoj svet. A godine 2016. dragi gosti su nam bili članovi ansambla Gujaro Kautitlan iz Kali iz dalekog Meksika. Ove godine im šaljemo jedno veliko srce, a u narednim minutima uživat ćemo u njihovom nastupu i čuti njihovu poruku upućenu svima nama. Mehiko. Zdravo, dragi mojsijski prijatelji. Hello, my friends from Serbia and from all around the world. I am Mr. Jorge Guijarro Martinez, director of the Ballet Folclórico Guijarro Ley Forest from Mexico. It's an honor for us to be part of this year's online International Folklore Festival of Jurice, ICFF Licidersko Sred. We visited Serbia a few years ago. Those beautiful land with its green forests, big mountains and kind people. We love it, especially Jurice. Here we have the beautiful award certificate received in Jurice. Which we highly appreciate, together with memorable experience lived with our friends from Serbia and from other parts of the world. We also remember with love Ivana, with Goran, Vlastimir, Gordana, Milena, and all teammates that give us all their love throughout their attentions during the festival. Today, we have the privilege to present to you two dances from northern Mexico. We hope you will enjoy them. And remember, stay in home. Bog blagosloviu Serbiu, sve najbolje. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí con su rebozo. Ay, desde aquí llegó tu enamorado, quiero que sientas la dicha de tenerte aquí a mi lado. Ay, amame, quiéreme como yo te amo, pa' que te de mi vida, soy tu fiel enamorado. Ven a bailar que la vaciado, que no se quede el sombrero, solo quiero otra bancada. Mañana, mañana, nos vamos, a sembrar la tierra, y yo te llevo mi pensamiento dulce criatura, y yo le pido que te consienta porque te quiero ver de mi vida desde el cielo. Ay, pues aquí llegó tu enamorado, quiero que sienta la dicha de tenerte aquí a mi lado. Ay, amame, quiéreme como yo te amo, la querida de mi vida, soy tu fiel enamorado. Ven a bailar que la vaciado, que no se quede sombrero, sabe que no otra bancada. Guerra, guerra, nos vamos, siempre en la tierra, y yo te llevo mi pensamiento dulce criatura, y yo te pido que te consienta porque te quiero bien de mí, ángel del cielo.
Veliko srce šaljemo i u Meksiko, ali i svima vama u vaše domove, na vaše mobilne telefone, tablete i svuda gde nas gledate. Dragi prijatelji, hvala vam što ste bili večeras sa nama. Hvala vam što ste deo i ovog 12. Liciderskog srca. Pratite nas i sutra na istom mestu u 20 časova. Hvala vam još jednom na svoj podršci svih ovih 12 godina. Ritam sveta je u ritmu naših srca. See you tomorrow at same time. Stay healthy and safe. Bye bye.